Atong balikan mahigala si Ramil Madriaga. Nga diin mao mga higalay may testimonya ni adtong Milabayng Martes sa House Committee on Justice hearing labot sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. So atong i-evaluate mahigala niyang affidavit o kung sa man ni katuuhan ba ning iyang supplemental affidavit o dili. No? Ora ning katong sugilanon sa DYHP kaniadtong katuuhan dili apan tuo na lang aron tam madali. Nalatag na ang kang alang star witness mahigala ini mo impeachment sa Madriaga day. Star witness. Nalatag na ang star witness. Unya, kumusta man? Ang sa may impact sa mga tao? Nalatag na noon. Wa pa kaabot sa Senate. Nalatag na nila tanan. Ang kang Madriaga, unsa pa may imong surprise ikabot sa Senate day? Wa na kay bomba nga buhian dito ikabot. Ibaw ana ni Mones Madriaga. Nga mauna. Unya ang iyang testimonya o ang pasultion mahigala katong suko sa mga Duterte nindot ang testimonya ni Madriaga. Pero ang katupong pro Duterte mingon sa dili katuuhan. So atong evaluate ha kini maong katuuhan dili nga iyang supplemental affidavit. Sige atong ipadayon kasamang names be. Iyang pagtestimonya na dito sa House Committee on Justice, okay? Kana, sige. Please read your supplemental affidavit. Opo, salamat po, Madam Chair. Supplemental affidavit. I, Ramil L. Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2, BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby state, 1. I am currently a detainee at Camp Bagong Diwa, Taguig City, for charges of kidnapping, criminal case number RMNL-22-05157-CR and R-MNL-22-05158, pending before the Regional Trial Court, Branch 21, RTC Manila. 2. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Biñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering and sabotage, and transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRRD or Sara. 3. With my consent, my affidavit was submitted and referred to the Office of the Ombudsman through a letter dated December 15, 2025. 4. After I executed my affidavit, I learned that Sara denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. She added that she has never given me any instruction of any kind. 5. I received through my counsel a copy of complaint dated March 4, 2026, filed by Sara, or BP Sara herself, before the Office of the City Prosecutor, Taguig City, for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing, meeting, or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or Sara, or BP Sara. Engagement activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles as one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Congressman Goles decided to support the candidacy of PRRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's residence in Taal Street, Bangkal, Davao City. Okay, pause. Around the 20... Pause adong. So kini manghigala ang iyang gibasa nga affidavit
matmutuo ba ka o dili, depende mga kagalaan, no? Sa pikas ug pikas nga habig. Pero ato ipaklaro ha, sa tupa 2016 pa sila, kanto pagdaga ni Presidente Rodrigo Duterte nga na kaila day. Ang problema ini ka nag-introduce niya nga gigamit nga nag-introduce si Congressman Roylo Gulis, di na nato ma-confirm kaya namatay naman si Roylo, Gulis. Di siya ba nang muhimo kag istorya mahigala niya ang imong himo ag istorya katong patay na. Di naman to maka-istorya. Ha? Unsa man pag-confirm ani ron? Anya ikaduha og inana ang salig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niya day. Inana ang salig niya nga nya nang panahon na mo pagkaila nila. Ikaduha kung gi-introduce po siya Sara, ibaw kang Sara nga musupak mo nitong sa iyang papa. Muna ang mga tao lahi gyud ang kuan, no? Lahi ang pagtan-aw mga kagalaan, imong timbangon unsa man iyang affidavit makatuo ka o dili. Kay inanagod nana kadagkong kwarta gisalig kunuhay niya day. Di ba pareha ba mga bunggo ba? Bunggo ba indiken nga Mayor Paz Duterte dito sa Davao, nagsugod pag kuan na. So si Bunggo iyang sinaligan. Kay mo man na mo mag anak-anak nga sa Bunggo gani kuno day, ha? Kana bang dunay person sa imong kinabuhi nga makaig ka nganong isalig man ka ana, dugay ming kuyog anak god. So kani kung iyang affidavit establish ato 2016. Padung dagan si Duterte pagka-presidente ani. So wala pa mo yung mga kanang mga pinagsamahan prior to that year. Unya inana ang imong pagsalig nya ng mga butang nga sa iyang gi-allege mahigala sensitive nga mga butang. Questionable nay mga questionable nga mga portions ba, mga kagalaan. Sa ato ipadayon ha para maklaro tani mga sukit pamina. Okay, para proceed names. 16. He mentioned to PRD that I was previously under detention and that I later survived death row. Congressman Goles also added that I am his number one asset in the National Security Council during his time as National Security Advisor. 9. When PRRD was elected president, Cong Goles' brother, Ferdinand Goles, was appointed as a member of the Board of Directors or the Base Conversion and Development Authority, BCDA. On the other hand, PRRD directed me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council. 10. However, I was never under the employ of the Office of the President or any government agency. Instead, I was directly employed by PRRD. I received my salary from a certain canlas, a PNP officer, previously from Davao, at the start of every month in the amount of 100,000 pesos to 150,000 pesos in cash. 11. As part of my duties, PRRD specifically Pause na gamay instructed dong. me to monitor Pause na gamay. and Kini ba ma-question man gud nimo na kay gibutang sa counterintelligence sa may background nimo. Kana bang kapantay ka dai mo na security agency, nagtukod kag security agency. Kinsa unsa may background ni general mo sa una dai? Mo na nagtukod og security agency nya kuan nga tag-iya ni nga. Ina na ba? Unsa man ni siya? Kuan ni siya, sundalo ni sa una. Kini uyoy unsa man ni kidnapper ni sa una? Kaya remember, kanang niyang kaso ron nga na-detain sa lahi na nga kaso ha. Lahi tong kaso niya kaniadto inday Ken. Prior sa wapas na magkailan ng PRRD. Gisultian sila ni Roy Logole sa iyan ang giingon. So, og imong analisaron mahigala ang iyang mga gipanulti, dunay daghang mga questions, dili malikayan, daghang ka mga questions. Mo na nga ang pangutana sa publiko ani, mutuo ba mo madriyaga o dili? Wa pa gani cross examination ha, murag na sikwatayis na ng iyang kalaki. Unya nagdawat siya, directly kuno siya mahigala nga counterintelligence agent. Unya direct kuno siya ang iyang employment kang PRRD. To arabas dahig to sa PRRD na sa unto to pangutana aning kalakihan para ma-confirm unta ni. Di ba to pwede mga kagalaan makatestimonya? Nagdawat siya mga kagalaan og sweldo 100 to 150,000 pesos gikan ni ining kanlas, a certain kanlas paday. So way clarix.
Ini a certain canlas. So dili ka kuan ba? Kay inana ka mga kaigalan ka sa gobyerno kuan ka kanabang labi na presidente Duterte rin naman ko kay kanana ang kuan naman ko kay imong tanan nga mga intelligence nga mga gigather diha mga higala na kay access ana kasabot ka. Unya at that time indikin ang PNP chief si Ronald Bato de la Rosa wa di katambag si Bato niya day wa niya pangutan as Bato de day unsa man is Madriaga unsa kay background ani. President ka nagud tanan nimo mahigalang info na adiha. Sumo ang gisulti mga sukiti paminaw. Sige ato ipadayon mga kagalaan. Sige ko no names. Sabotage former Senator Trillanes. However, PRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. 12. Sometime in 2018, PRD asked BP Sara to go to his home in Taali Street, Bangkal, Davao City to discuss Kini iya ba asa gamay lang? upcoming local elections in Davao City. Pos. Pulos man may mga testimonial, mga higala based sa affidavit, pero may tato naka-picture sa Balayin Sara dahil nga dito sa sulod sa Balayin Sara, inana, no? Kaya may adto mga sila. Kaya kini ko mga pictures mga higala nga public, daghan may mapapicture ng Sara, daghan may mapaselfie na god. Hasta kanilang greetings, may galag birthday, oy kadaghan. Straight to the point. Say ato ipadayon may gala kining pamahayag ni Ramil Madriaga sa iyang supplemental affidavit nga iyang gibasa atol sa House Committee on Justice hearing. Niining mao nga kaso mga kagalaan. Atong balikan mga sukitig paminaw. O atong ipadayon ang pagpaminaw. Para ma-evaluate nato. Sige, Nims. Accessories and around 2 million pesos exclusive accessories respectively. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles from a dealership in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos and around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 pesos. Both the Ducati motorcycles were placed under my name. 17. Lastly, I also purchased 7 Yamaha NMAX motorcycles for the operation of Initiative for Social Justice Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas. The remaining money was distributed to my colleagues in ISIP Pilipinas. 18. All purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Custom magnetic lifter transaction with Attorney Manas. Okay, posa. Okay. Mura man kabati naman tayong Israel kanang sa custom sad mga kagalaan. So kini doon ako ng motor, giatagan sa kwarta ni PRRD, gipaghuman ko no pamalit og motor, unya mao na kuno na mahigala under sa iyang pangan. Asa may naabay resibo, ebidensya nga gihatagan di sa man kay nang masangil ka nga gitagaan ko kwarta. Mo na nakapalit og motor. Timan ingay imong kaso kidnapping baya for ransom. Kanuhon tanihan nakapalit kag motorsiklo. Ipasangil nimo to kung PRRD o sa imo ning kidnapping for ransom. Kay doon naman sa kaso. In fact, before siya introduce ni Roylo Goles day, doon na sa kaso. Lahi po ng ilang away ni Harry Roque ko, no? Kana magkapalit kag sakyanan. Diin man kag kwarta nang gipalit og sakyanan. Kinahanglan nga ma-establishar nimo nga gitagaan kag kwarta nga naay naka sultig unsa man paghatag ng kwarta. Para maklaro ba kay basig dito na hinatag na sa imong ginansa kuan. Imong krimen nga gihimo. Mura man hinong kalakiha may galag. Unya kini mo na nagduda sa ang writer ni si Trillanes. Kay ang kini mga gipangsulti Trillanes ay kanang mga magnetic lifter kadtong mga kuan inana ba? Wa pay labot niya nga apil pud mahigala nga hintubag ra ba Sara ron kining iyang pasangil mahigala nga kini ni ang di ni kapasar mga higala Sara hinay ni nga estudyante.
Sa may labot sa impeachment ana. Number 1, sa may labot irrelevant. Number 2, sa may katuyuan gyud inana ginaog dunay kaso mahigala. Unsa may bisa sa korte dai di man nga ang kaso nimo kung saan kasuha sa imong pagka estudyante pa sa una mo ron imong grado. Unya pag bar exam ni Sarah mahigala take 1 ra. Dako man day grading gani ni Sarah sa bar exam. So medyo dakong alanganin mahigala ning maong pamasangil. Sige ato ipadayon mahigala kay aron lang gyud nya kuan. Sige dong tagsaon ta lang dong. Tagan talaga higayon mahigala kining magnetic lifters Trillanes man ni mao ni gibalik Trillanes kay nato dai nakadungog na taan eh. Murag medyo sige ato nga paminawon og dugang dong. Okay, proceed. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sarah, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the Sige dong, wala gawa ng bati dong. item Okay. 22. Sige, I forwarded this to pause Attorney gamay. Pause gamay ha. Paragraph by paragraph ni para ma-evaluate nato may gala mapaminaw to unya ato ma-evaluate. Unya unsa nga paragraph nagsugod sa hilak? Paragraph 46. Unsa may sugod sa paragraph 46 nganong nihilak man siya? Aton tanawon. para maklaro lang gid ba? No? Okay, sige, proceed kasamang names. Okay. spot in BGC Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Dummy accounts and bank transaction of PRD. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City; China Bank, Main Makati City; China Bank near the power station at Ayala, Makati City; PNB Makati Metropolitan Avenue Branch, Makati City; an unknown bank in Pasig City, Sirey Mudo. If I may interrupt, Mr. Madriaga, COMSEC, kindly continue flashing on the screen the pages of the affidavit from where the resource person is reading. And kindly speak closer to the microphone, Mr. Madriaga, Opo, please. Madam Chair. Thank you. Please continue. 25. However, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. Okay, pause. Kani ba these were opened by people close to PRRD? Kisa na yung mga tawhana. Ug imo lang inon nga gi-open ni sa mga tao nga suod ni PRRD, President Rodrigo Roa Duterte. Kanang to general mga kahigalaan ang mga statements. Ato lang igagi katawa ha kay so walay specific na nga kinsa man nag-open sa iyang account day. So adto gipaagi ko ng kwarta. Medyo kuan kayo no? Sige. Atong ipadayon mahigalawa. Pag gani ma-cross examine medyo na wa na. Sige, padayon ta kasamang names. Was later instructed to sign entire checkbook where the amounts and pays are left blank.
I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. 26. On some occasions, PRD would call me to inform me that Tanawa, ha? someone from Pause, the pause. aforementioned Kanang nga mga tao close to PRRD nya kanang on some occasions binaldito na nga pamaagi na. Aron nga di matres sa tong CCTV, iklaro unsang pizza. On some occasions kanang ana bitang mga pag-istorya, people close to PRRD bida wa pa gani mag-cross examine mga higala bida. Okay, proceed dong. bank would contact me to confirm a withdrawal or encashment. Of checks, there were also instances that where PRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to the designated individuals. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. On another incident, Pause. Og na-deliver sa Malacanang, pare ba tong sa mga 18 Marines ba? Nag-deliver doon yung picture. Waan lasun dito. Unya aron niya atong ma-check ang picture og legit ba na ang picture, di ba edited? Kani ba yun niya, naikwarta day. Gisugo ko sa PRRD, giunsa pa kapag sugo na text si PRRD nimo? Kana ba at least ba doon na ba resibo? Doon na ba resibo? Magkapakita ka nga mo ni ang text si PRRD or nanawag si PRRD na ko mo ni iyang number, naka-istorya mi. Di ba sa to manawag dito tinana presidente kada nga manawag na gani sekretary nga kwan. Inani mga higala ba mo establishar unta og kanabang closeness ni PRRD kaya imagine ha, gi-introduce siya Roy Logoles, gigamit mga higalangan Roy Logoles, patay na ba in taon, di na magkasulti. Inya ni ana lang panahon na inana ang pagsalig mga higala, di ba pareha ng Bungo nga ang level ni Bungo ba? O si Bungo mo oy inana day, medyo makain ka salig si Duterte ana. Klaro man na kayo dito pas Davao, pa may galang presidente Duterte kuyog na masandaan. But kani 2016 gi-introduce siya may galang Roy Logoles. Kan na ang di lang ako palabian o kung na malahap lasad mga kagalaan. Bago pa nimong kaila, nya mo na imong ginahimo. So, usas siya mga higala ka contrary to human behavior. Nya hasaman ang pictures nimo pag naikwarta, nagdakag mali-malitang kwarta, gipicturean ta nimo. Pareha pa to mga Marines, diba? Nagipicture. Unya dayon gideliver sa Malacanang, naman ay mga CCTV Malacanang. Diin man sa Malacanang. So, kuan kayo nga mga statements, mga sukitig paminaw. Sige ito ipadayon mga kailaan, proceed names. I was informed by PRRD that the 2 land bank managers check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers checks are hereby attached as annexes A and A-1. 28. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document, and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to access the aforementioned. Okay. Sige, anong putol-putol mo yun? Okay, kana. Term sharing and Kani, term sharing. sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Asa, pause. Kani aligre ni ha, kaning term sharing. Mo ni ang nagpa-press con sa Amy Marcos sablay. Ha? Kaning term sharing nga mo kuno ni ang sabot mga kailaan. Unsa pagsabot ang mga tao ba? At datay mga higala. Kabantay mo nga daghan kay mga panghitabo. Nagtuos si Sara mo imudagan mga kailan. Si Sara wa maminaw sa papakibaw ba tana. Nga gusto si
Duterte may gala nga si Sara may mudagan. Labi pa Sara at the time, number 1 sa survey, iyang papa na sa Malacanang. Di ba daghan bitay mga iya, Sara magud maminaw Sara. Nya karon na himog istorya nga kay tungod sa term sharing si PRRD kuno ni sugot. Nya public knowledge ko na ang mga tao nakakita magud mo nang medyo sakaon kayo ha. Sakaon kayo mga higala ni iyang testimony mo na sa Amy Marcos do na mga higalay press conference labot ani do na pay gipakita sa nga GC nila day sa Amy.